Hođa, celo vreme šunava dersija kerena taro manusha so postinena savi bari nagrada i silen so Allah ka kuven ko dženeti kajo Allah subhanahu wa ta'ala kamu kol po rahmeti upranende a amen so na postinaja a isi amen kefite postina naštite postina soske isi amene savko bolest so morao hapja ko vreme te pija hemo doktorjeva kerja amenge našti postinaja amen car soj isili amenge oprost odgovor tano tu menge da isi oprost. Na samo su isi oprost, isi tu me nagrada da sar te peneket keda postingen. Soske, Peygamberi alaihi salatu salam kojeg hadithi vakirga innama l'amalu bin nije. O Allah subhanahu wa ta'ala ka nagradinotu prema lutino nijeti. Tu isi tu bud bari vola te postine, ama našti postine. Allah ka računil tuke ka pisinul tuke sar te pene keda postingen. Šule na kavašu žu hadithi taro jek sahabi. Jek dive, jek sahabi pirela. Pudela balal. Čajna ki pustina, ket pudela balal i pušik uštela hem ovola prašina. Hem akava sahabi penela. Ka isine akia prašina, to ovol varo, te dinasine ećorolenge. Uštita isa avola o peygamberi ki leste alaihi salatu salam heva kerila leske ko hayri ne kovolti sadaka so dilingan. Kava sahabi penela, ja Resulullah, savi sadaka dilingum mesiyum çorolo. Penla erati ket pirgan diklan i prašina su ikilitari pušik hem vakirgan. Tovo sinakia prašina varo kadav sine çorolenge. Allo mango Jibril te davtu haberi so Allah račungatu ke pishingatu ke esavko sevapi sarte pene džače dingan odea sadaka. Kati dikaya kaj onijeti tano bud važno. Ulnava Allah subhanahu wa ta'ala te lokaril tu menge janava soitano tu menge bud paro so naštite postinen. Ama masikirinen tu men sevapi tu men da isi tu men. Samo soka keren. Bašo jek dive so našalena ka den fidja jeke čorole manušeske. Jek ručko tehal jek čorolo manuš. Ako 3 anda dive našaleja ili bišunjadive, neka do Ramazani tano bišunjadive, neka tano 3 anda dive, ako našalija 3 anda dive, onda deja 3 anda dženenge fidja jek ručko čorolenge. Ako akava kereja isto sevapi sar keda isile jek postači. Ama diken našti postinena baram oven ko taravije, oven ko namazi, čitinen Kur'ani, den sadaka, čelen zikri, pa inša Allah kao uštenki isto te ređa sad jek postači. Assalamu alaikum.